Pozdrav svima, drago mi da sam došao na moj YouTube kanal. Evo da vam ispričam jednu zgodu koju sam danas doživio putem od kuće. Sjajan na vlak koji je opremljen najmodernijom tehnologijom, klasno, malo neđe podvuće, čovjek naprosto pada mjesec sve to vidi. Pada mu kupeje slobodno, slobodno je vele ljudi unutra, a unutra smrdi, kada neko istvara prikubicu gnora. Mislim, budemo realni, nisam ja niš previše sejad, opet, još mi toliko smrdi. I vozu sejad, da mi kostić. Znači, počeo od ovoga, to plaka, svrakao, sve katastrofa. I sjeti se ja kolega s kanedom do to, i pita na njega, ka jebate, kad ćemo mi imati takve vlakove kako sve palmo. I sjedi on tak razmišlja neko vreme i veli, pa kad nije pojtra leteti, ne, katastrofa. Sad kad smo već kod vlaka Japanaca, ima jedna priča, sad koliko je istinita, stvarno ne bi ulazilo to. Došla neka japanska delegacija u Zagreb i trebali u Varaždin s vlakom. Ima drndanje Varaždina minimum 3 sata, to sam malo i rekao. Idu oni doma i vele kako mi je bilo super, krasno i sve to. I posebno se zahvaljuju kad smo izgledali vlakove iz muzeja da mogu vidjeti okoliš i za Helko. Mislim, čovjek se zapita ko je tu lud, jebite, nevjerovatno. Nego čim sam uopće misli govoriti. Drnam se ja tak zapoloviti i počnem pričati žene, mi se neko do babe, ali da se neko ne uredi, ono. Počnem mi naravno pričati neko doktorima, sad pazite priča o tome kako one dođu kod doktora, se ona bavi za par minuta, nema tu kod njih, uđu unutra, vele kajme i odmah izađu ovako, maksimalno 5 minuta. Mislim se ja u sebi, kako morate srat, toga nema nigdje. Neko bi vam stvarno mogli povjerovati. Nego, sad pazi moju situaciju, dođem kod doktora, par puta godišnje, redovito me lovi upolo grla, kad te najbolje dovučem, one po 40 stupnjeva, ja upolo grla lovi. To sam ja mogu. Da čekam po 2 sata minimalno, mislim mene 5 minuta, kaj radite unutra toliko? Mislim, pretpostavljate i sami da su sve žene ispred mene. Ko da se porađaju unutra. Dođem s upolom grla, pre toga se obrijem, izađem van, dođem doma, mogu se ponovno obrijeti, katastrofa, to mi je glupo. Da mi ja tamo neć govorim kad su sve tak super mile, krasne, da su samo sebi klubove jedno čekao da izađe van. Nego ljudi moji, ako imate vi kakve iskustvo s doktorima, slobodno to podijelite s nama, toliko od mene do sljedećeg puta, arrivederci.